Chỉ lấy vek ole politics le Thu Thar Thlirna episode sum thum panga na kan lo lom vek chu tu tuma chanchinthar kan thlir ho na atana kan thlir ho ma sakper tur chu mei ni ruk thole ni khan US President Donald Trump pale Canada Prime Minister Mark Carney te chuan Washington a US President chen na in White House a darkar ni chuang in komna an neya chanchinthar lakhom tu te an ma chon dun phota chu ta chuan Donald Trump chu chanchinthar lakhom tu ten zauna an zota Canada ram chu US state somnga pakhat nita se tia a soi thin chuan soi dun don em tian zota Trump chuan heta hianin tun tumanin komna hian an soi dun don lo tur thua soi a chan po a soi pui turin soi dun ve du ve ngaya soi dun chu ni theise chuan in nei na ro pui tak anga thil tha ni mai tur ani atia heti lai taka a soi lai tak hianin Mark Carney Canada Prime Minister chuan aron changa Canada ram chu hral tura tian ni lawa kan hral ngai don pok lowang tin aron in zep ve zawa Trump chuan hunin an laron hrilang chu katingai lawang ti soi ngai su ti hi voi ni saidon a saina ni katingai lawang ti soi ngai su alo ti ve poka chungang chuanin chanchinthar lakhom tu te khan han ma chon phota chu min huwa chuanin I kongkhar in kharnanin rampani hroi tu te hi anin dora anin komzo hianin Mark Carney Canada Prime Minister hi Ram Embassy Canada Embassy Washington chanchinthar lakhom tu te ma chon le chu ta chuan zona rang an zota anin komna chuan Donald Trump ne chuanin chialak chungchang ten soi dunem ti te po an zota chu ta chuan Mark Carney chuan President Trump hianin chialak chungchang ka soi puya US in tunlai hen Canada ram chia ti san kha kan vekanga khami chungchang kha ka soi puya chu ta chuanin President po hianin zau taka thil soidun a hem chungchanga in biak na nei te po a du zel don niin a soya ti chuanin Mark Carney hianin US le Canada te chuan in thian that na thatak kan nei zel don in rin oma tia Donald Trump pakhanin khami chanchinthar lakhom tu ten ma chandun a po khan ram pani US le Canada te chu chia ti san chungchang an boruak rit viak ma sela US chu Canada ram thian tha ni zelang US hianin Canada ram po hi veng him zelang ti te po soya amaro chu Donald Trump hianin thil chiang taka soi chu tun tuma anin biak na hianin kan US in Canada ram ta na chia ati san na kha chu anti niam don lo tin tlang takin a chang ve boka hetiang anin komna hianin Russia le Ukraine in do chungchanga rimne le mon na om theina tur ta puin thilan soi dun nia soi ni boka tin Mark Carney hianin he US President a muwa anin komna hi boru ka thain a be seyangin thila thlengem ti zo na te po a chan na chuan tuntuma US President nena kanin komna hianin thil a thalamin a her nin ka hria ram pahnih te inkara hianin hriat thim lo na tam taka oma amero chu Canada ram ero chu US ten khatianga chia chungchanga hrek ta saviak masela aron ding chhuakanga Canada ram hi sum don na konga pokhovel ram rang te nen chak takin ma kan la chodon ani ti te po soya tin US nena an in lai chin na chungchanga po Canada ero chuan in thian that na nei chun zom zela du thu te po asoya tin chu ti mai ba ka chuan in Canada ram hi US tan po biak chiat thian ni biak lo zia ta po soi choka chu ta chuan in Canada rama car company te tin thil rang US in an momo te po Canada hianin an va pvein US Canada tel lawin nom thei bik lo chu wang tak chuan Canada Prime Minister Carney hianin keima ni rama ingeni kanin ti chakanga chuta chuanin kan ram vervian himna te po kan thuam thanga ti chuanin Khawvel min then thang thin le kan ram ria te buina at thlen thin na chungchanga hian Canada ram chuanin chakzo ka mala ka mani ke din kan tum chhozel don ni ti te po soya ti chuan an zo na a chuanin US President Donald Trump man Canada ram chu US ron join state som nga pakhat na ron ni ve tura a som phone na thin chungchanga po zona an zo a chuanin ani chuanin Donald Trump panen khan hemi chungchanga hianin kan ngai danin anglo mai the Donald Trump pakha adu dan le engeni adu thu sam le thil tak tak chu a hrang ve chu wangin Donald Trump pan Canada ram chu state somnga US state somnga pakhat na ni ro se tia a soi fo thin po soi fo to lo tura ngen thu te po a soi chhuakani tin hemi chungchanga hianin Donald Trump hianin engang point mala sela Canada ram chuan US zom tumna engtika ma nei ngai don lo ti te poin asoya amero chu thil pakhat chiang takalang chu US nena Canada ina insum don to na chungchanga chi an ti san ton vel chungchanga hian thil boi thlat taka oma
tun tuma han soi fel mai thei thil alan nir hi lo ni ti te po a soi ve boka he anin mu na boru ka hi chuanin thil thalampang niin Canada Prime Minister hi chuan a soya amai ro chu Canada ram thu nei na vekani big lawa US lam point an ngai tu non ve a khatianga nga Canada ram ne na do thei taka anin dor to na ngai ni ti te po a soi ve le poka tin Canada Prime Minister McCartney hianin G7 meeting a an nei na tur thalian nei tur a po heta hianin enge ni US President nen hianin an tel dun tur thu te po asoya hetianga hian anin mu huna hian G7 meeting an nei tur a hianin June ni som panga tanga ni som pasarian nei tur a hianin President Trump an nen hian thil soidun na enge ni mumal zoka an nei le thei te po abai sei thu sei ve pokani chungchu tuna Canada ram Prime Minister ina US avazina President Trump avador chungchang chanchinthar masaber lo ni sela apatni na tan chuanin Israel sipai te chuan an ram thlo thina tum mun missile ron kap tu Houthi helpol te chan let nan me ninga thotan ni khan Yemen rama hudai da long chol na chu indo thlo theina mengin an beya he long chol na hi Yemen ram in chole ei turan lak lu na mun pui berania chu wang chun Israel indo sip thlo na te hianin na satakin an wakap chian ni na in soya chu ta chon mi palin nun nan chana mi som thum panga ten liam an tura ti chuan na tuk me ni som puruk thole ni khan Israel sipai te chuan Yemen ram khopui sana a thlo theina tum mun pui ber chu indo thlo theina mangin an va be chun zom le a heta hianin thlona hemi aran oi thlona ngeni an tlan kolvel na ran oi te thlo chuta airport a thlona lo pathum te le building than khatte an ti chian ni nen soya hei ba ka hian airport tan le abul vela tana kol phetha pek chuna mun pui ten ti chia tin simen siam chuna mun te po an ti chiat sak ni nen soya he Israelina Yemen ram khopui sana thlo theina tum hunawa be na hian mi pathumin nun nan chan nia soi ni poka Israel chuan sana a thlo theina tum mun hi Houthi helpol ten ral thuam lak lu nan le ral be na ta nan man tang kai thin an nia chu wang chuan an va bitum ta ni na nin soya Israel hian ni kum December thla po khan sana thlo theina tum mun hi an lo be to a Israel sipai te chuan sana tum mun ti minute som panga chungin tun tum me ni nga a an be a hianin he thlo theina tum mun hi man thei lovin an ti chevek din anin soya he in beina hian Israel sipai te chuanin jet fighter an manga ni nan soi bokani Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan vaukhana thurum tak soi chokin tu po Israel be tu chu amati sen mo aphur ze la ngai do na chu wang chuan Israel hi tu main minon be ya in minon ti boy tur ni lo tin ram dang tele abikin Israel do tu tet laka vaukhana thu soya heti lai hian Houthi ho tu pakhat Mohammed Ali al Houthi chuanin Gaza boina Hamas te kan thlop zel dona Israel in nin be na hi kan chang let dona Israel Prime Minister Netanyahu chu banna thelu tura alo in rin anga yang tin aron vaulet vele pokani ti chon he Israel sarkarina Yemen rama sana thlotina tummun ava be ya hianin Houthi helpol te he chu an tlom de ulek nia soyenia amero chu Israel sarkar malak na gorgor hi atok lawa chan chu Houthi helpol te po hianin trantu le thlop tu tap takan ne wangin Israel sarkar tan tak po hianin noi chimia mo va enge ni tuk dol khathil har sa ve takania chan chu ral thuam le poisa lama tran pui tu Arab ram tele an Muslim ram pui ta kha dam takan on ve wang Israel tan po hian Houthi helpol te hi an nok em ni ti kha kan riat tele tan kan han soi tel ni sela apathum na chuan US President Donald Trump pa chuanin hemi chungchanga Canada Prime Minister McCartney nena anin mu dona chanchinthar lokhom tu ten ma chonna khan Houthi helpol te chungchang hi soi thil soi chuan ya ani Donald Trump pan na soi dan chuan tui puisen asap tonga red sea an tia longvei vak te ti boi to lo tura Houthi polten anin tiama wangin US chuanin Houthi te hi abi chun zom ri lawang atia amero chu he anin tiam kam na hi US sarkar hian uluk takin kan lo chui chianga ti chuan thu dik te ni chuanin Houthi helpol te hi US sarkar chuanin anin tiam nei kan za sakanga kan be chun zom ri lawang atia Yemen rama in kul Houthi helpol te hi Israel chau ni lo US sarkar point nok sak atia wangin
na satakin huti helpol te hi thlo theina mangin ava be to thina tuntuma Donald Trump na thuron soina hian huti helpol te hian Israel in Hamas te an beina an thlop na en tirna tui puisena Israel le atron rul pui long lian te chun lo be thina amero chu he long lian lo ti boi thin te an ti to don ta ka wangin US chuan in huti helpol te laka e be pui kan thak thin chu kan ti top lai lok ri don ani tin Donald Trump hin a soi chuaka ti chuanin I helai tui puisen vel bor hi Khawvel a insum don ton na poi bo tak ania chan chu Mediterranean Sea le hemi Arabian Sea in thun zom na long chol na te long vei va na mun poi mo lu tuk te ni wangin huti helpol ten helai a hianin Yemen ramina hetia ram tui puisen ina paltlang khami tui fin riat kam vel jong song kha an thu noi an da ve ka wang hian long lian sum don na long lian kal thin te kha huti helpol te hianin missile te rocket mang te hin an lo kap thin an mel ma deuh long nian thret pe chu ka hlum ma mol te pon lo nei ve to chu wang chuanin Israel le an thu rol pui long lian tam tak pe chun helai mun him lo wanga in huti helpol te thu noya oma wang hian sumdong long ten kaltir ngam to lo chunga wang chuan helai bora tui fin ret kal tlanga in sum don ton na po hian in a tur viawa chung te ni wang chuan Donald Trump patu soi po hi huti helpol te hian helai long lian ve wak thin te ti buin tum to lo chuanin sum don na te po hi kal chun zom tir zel le te po a be sei om chho thei mai don li te pana langa eng po chu ni sela Donald Trump pan thu thara ron nei hi kan han thlir tel vele ni sela ti chuna palina chu me ni ruk thole ni khan Frederick Merz chu Germany ram hroi tu luber chancellor tan thlantlena neta ama hi kum som ruk pakwa upani in do pui pani na no Germany ram chancellor somna ani dona Frederick Merz hian Olaf Scholz chu athak don ta ni Frederick Merz hi anram in thlan result puan vai khatna achak zo lawa ti chuanin Khawvel chanchinthar sang po Frederick Merz hi an ram in thlan round khatna khan atlin zo tak lawa wagin amalam hun tur le German ram hroi tu tur hi engtin ngen ngai tu don ti Khawvel ram sang ten engen ring fan ok an lo thlir lain tun tum me niruk thole ni hianin avoi ni na tan vot chun han chiar non le ta chu ta chuan achak ta ram ani achak theina chan po hi an Paul Christian Democratic Union le Christian Social Union tangrol te chuanin Social Democrat te nena an tho ho tak wangin achak thei ta rama chan chu vot an chiar ma sak jok kha chuanin Frederick Merz hi atling zo ta chialawa chan po vot musang per chu nia ama se an ram dan puina phut anga vot musang berena vot a mu zat tur kha vot rukin a mu phak lo wangin achak per ni ma sela sarkar siam tura hanti thei kha ni lawa amara chu German dan puya hianin vot hi chiar non phalani wangin an han chiar na na om zia chu ton ron pui tur te kha an han in siam fel le ta an vot chiar ma sak jok kha February thla ni ta ti chuan thlan ni an ve me thla lo ni chuan vot an han chiar non le ta ti chuan yama lam ngani trantu at lamtang anei belta ka chuan Germany chuan in chancellor thartur andon nei ve le don ta he an vote sir don a hin tling zo le lo ta lo ni ta sela yan ram hian in thlan puin nei thale don nge engtin nge ti don vel kha ni ngai tu na sen ngai tak te pon ya Khawvel ngani politics ngai ven tu tam tak te pon German ni hian in chancellor thar an nei theiri don lo ni te pon an lo thlir lok ve amaro chu tiang hian in Social Democrats ten na tho ho na an nei thei ta ka wang hianin ange ni chancellor thar chon ron nei ve thei don ta Frederick Merz hi Germany ram chancellor thar aron ni vele don ta ti chuan a sarkar a minister tur te po rin om na thu tiam tirin a male a minister te hi lak lun ni thoi don nia soina pokani ti chuan a panga na chuanin Russia chuanin Ukraine in drone bomb mangin an ram khopui hi le Moscow le mun sang te aron bein in an soya hemi wang hianin me ni ruk thole ni khan Moscow a thlo theina tum hun poli chu dar kar khat chuang an khar lai lok ni te poin an soya Russia hian in me ni kwa hian indo pui pahni na khatilaya USSR an ni laya Germany Nazi sarkar laka an chak champha voi somret na ro pui takalom an tuma hei hi asap tong chon victory parade victory day an ti thina Russia hian in Moscow khopui ale an ram khopui sang ate an sipai le ral thuam nei tha te an chhop chuak ka ro pui lutukin he ni hi victory day hi an lom thina Khawvel sarkar
an nge ni an thurol pui an thian tha te ram sang sang te ho tu ta kha an som ma tun tuma po hin chaina ho tu pa Xi Jinping apo an som ni ne re Xi Jinping apo hin tel pui tum ni na soya India Prime Minister Narendra Modi pon on som kan soi tong khan tun haya Pakistan le India boru akret em vain Prime Minister Narendra Modi chu kal theidon talo ti chu na aya Defense Minister kal tir tura ti ne maro chu India le Pakistan boru awang pok hian Defense Minister po hian atel theidon to lo chu wang chuanin India rama Minister of State for Defense kha India sarkar ai o hantel tura ti ni ti ta po kha kan video upload masalama kan kan ron soi to a kan han soi non le ni sela ti chuan he victory parade awang hian Russia chuan Ukraine ne na an in do me ka hianin ni thum chung in ka hai darkar samsari pas ni chung in ka hai an lo puang to a chu wang chuanin Ukraine ne na an borok po hitle ma ziom tura ngai ni lain Russia bok hian in Ukraine in drone bomb mangin an ram churon beinin an soi ve boka tin Moscow mai ba ka Russia ram khopui sang sang ta po Russia engeni thupuang tu te soidan chuan Ukraine lam hian in drone bomb mangin an be chun zom zel ni te pon an soya heti mek hi lai hian in Ukraine lam ve thung chuan Russia drone bomb ka chu somnga pali te chu Ukraine ron deng fun din an soya heng te wang hian in nun na chan te pon om ve ni nan soi boka chu wang chuan Russia le Ukraine chung chang ai chun thu thar lu tu ko om lowa an lein be chun zom zel ani ti kha kan soi thei ni mai sela ti chuan a pangana chuan United Kingdom British sarkar le India chuan sum don dalama thodun na tur an ziak felta ni in India Prime Minister le UK Prime Minister ta chuan in thu chu an ron siama hen in remna hian chhia choi lo waram pahnih te in sum don ton na tur thil tam takan ti fel nia soi nia an in remna wang hian chut mi ten an chut dan chuan United Kingdom le India in sum don ton na chu British pound tuk le ding on somni panga point nga man hu velin a thang chho thei don nia chut ania British sarkar chuan India in United Kingdom asum don na thila thon lu thil then khata phei chuan za som ko pakwa chi an la don lo ni nan soya India po in UK tanga sum don na thil an lak lu zu lampang chi te dam doi lampang chi te khol te beram sa te sanga te le engeni electronics thil te khating ang chia te khan chi alo titlem ve don bok a heng ram pahni te hianin atlang pui thuan in bir gremna hian chi atlem thiang bera laka tin thil then khata pe chon chi in lak sak ton lo ta kha an ti fela sap tong chon free trade agreement an ti ni chu a thlona sum don ton na tura in biak remna an nei ani ti chon India in United Kingdom a na thoka ommek te le United Kingdom in India rama na thoka ommek an mi le sa te tan ve ve khan kum thum chung social security chi an choi thin chu an ol ve ve thei don bok ni in he in rem na hian tar lan nia hemi hi om zia chu an va thona rama khan chi a ran pa choi ngai lovin an man ni rama chi an choi thin kha i an du tok ve ve mei don ani chu ting ang chu income tax te kha tiang social security tax an tiang chi hrum kha India mi UK na thok te UK mi India rama na thok te an om chuanin an mani roi tu ta khanin khata an va thona rama engeni chia lo phut thin an nei te le an va thona ram te na chia choi bel turan lo phut thin ang kha choi bel angai to lo nga an mani ram ve ve a khanin khang na thok ta kha chuanin an ram sarkar dina a phu tang chia khan choi nga mar chu an na thona mun ram UK le India ve ve kha tiang khanin a ran pa chia choi ngai lo turin kum thum chung in engeni kum thum chung a chia choi ri lo turin in ram na te pon nei lai lok ni in he an in rem na hian tar lan nia hei thil lom om takani tin India Prime Minister le British Prime Minister te chuan a ran ve ve in social media an thu tar lana an om tar langa hei hi khawvel chanchina thil lom om tak le thil lang sar takani na chan chu tun haya US sarkarin India le khawvel ram sang sang te pon nianga chia ti san na boruaka United Kingdom le India chuan chia ti san lam ni loin chia ti tlem lam panga in rem nan han nei hi khawvel chanchinthar lu lo theilo ni ti pokha kan han soile ni sela aparuk na chuan United States Supreme Court chuan in Donald Trump a sarkarin mi pange mei chian ni chiang lo transgender te chu sipaya an tana khap na chu phalna peta omzia chu Donald Trump a sarkar hian US Supreme Court a transgender ho ta kha sipaya tanga ban ve kan du thu kha engeni thu chuan tar lan kha
US court a hian an thlena ti chuan le lampol le transgender mi le sang ge te pon court a khan thu boin thelut ve boka chu court in an ngai tu ta ka khan Donald Trump a sarkar chu kal zel tur le he transgender te sipe tanga I tran khap te le sipe tanga ban phalna te kha I court hian thu pe ka peta chu wang chon Trump a sarkar chuanin court a thiam an changwal wala hne nan chang ti khan kan soi theyanga komin February thla khan US Department of Defense te chuan transgender sipai tanglai zong chu sipai tang ban turun thu pe ka lo chu to hei wang tak hian he mi thu chu wang hian transgender thren khat te khanin US Supreme Court ale court niam zo ka te thu boen thelu wangin US Supreme Court khan an ngai tu ta chu ta chuanin tuna kan ron sui mek Donald Trump a sarkar in a transgender mi pangen ni po chiang hlei theilo an pian tir chon mi par an pian tir chon mei chia tian chin chian lo pui tlengan lo sei liana an taksa om dalina enge ni aron in thlak chaw khan an no pan lai mi pa kha an pui tlen no mei chia ten lo nia an no pan lai mei chia khan lo pui tlen no mi pa ten lo nia kha ang te kha US sipai khon tu na tian tang engoma zat an oma heng zong zong Donald Trump aron sarkar hian ban vek tur tia chu mei ba ka US a sipai lak na heng ho hilak to lo tur ti kha thu chuaron ne chu Supreme Court tin phalna ron peta boka ti chon Trump a sarkar chuanin he thila hian a duang tokin mala theito donani ti chon a pasari na chuan India sarkar lai puya Ministry of Home Affairs te thu pek angin me ni sari hian India ram mun jani somnga pakua nun chanjirna ral khel dar anvori don ta mock drill nei chu lo ni don ta hei kan video upload nun pera po khanin chiang fek fokin kanon soito wangin tun tuma chuan a chanchin kim chang hi kanon soi kher lo wanga tin chanchin thar danga te po kan subscriber te panin lo ngai thla fo to thinin karenga chu wang chuanin kim chang kan soi lo wanga hei hi inge ni atlang pui thuin India ram kho pui tam zo kai chuan tlai dar li vel nei tan tu mania amaro chu aizola ero chuan chundar som pakhata borsa pisa tangin ral khel dar vokri kani dona chumi nuwa tlai daru ka tanga daruk lechan vetanga ruklem ni som thum panga borsa pisa pui tang bokhian ral khel dar hi ti ri kan dile dona hemi chung hianin aizol khopuya kolpetha pek chuna te ti top vek an lianga eng man turom ri don lawa tin he an nge ni hunan man tu aizol bi ka hi chuanin All India Radio Station tui khotlang le civil hospital in kala nei turania chuta chuan hliam turte damdoin lawa phur lu der te dianga tin India in do thona te pon ron thlok mai theini khata khan in do thona te khan ron thlok kanga bom ten ron thlak der chin don nge tin nge helai tak chu an ti dan tur kha chiang fek foka soi theilan ri lawa ri grum thila lo thena in nge ni sipai te le civil mi te mi puite an lo in rin thiama chan chona na te khatiang ang ven him na te an tho thiam theina tur khan in rin lok na en chin na khatiang ang kha ri grum thila lo thlena mi in nun dan tur le om dan tur an thiam theina tura lo in rin lok dan tur an zirna hun kha he mock drill hian atum ber chunia he hi nge chan kan ti chuan India ram mun jani somnga pakwa defense nge ni mun pui defense estate huna te khan nei tura ti ni tlang puya chu wang chuan India ram state zong deuh thaw le Union Territory zong deuh thaw he thil hi kalpui turania chan chu Pakistan le India boruak tu nei na so sang emema India sarkar chuanin indo polo thleng ta thut sela India ram mun ranga mi puiten chi ai lawan boilo na turin loin rin lok dan tur zirna he huna hian aron buat saidona tin heti hun lai hianin college zir lai te tin NCC NSS Nehru Eva Kendra volunteer te po het hila hianin training pek vektura tiania sipaile sarkar mi poimote ba ka khan tin dam lo hliam turte nun na chan der te khan om donani an han zon velanga motor ten ambulance ten an han phuranga engeni kang thel pol ten lo tlan chho bokanga tikhana ri roi dona chu fangchon aizol bor sap phei chuanin he tianga ral khel darari ka hianin mi puite chiai lo turin hret tirna te po alo chho lok to a tichon India ram chanchinthar sang kan han en point he mock drill nei tur hi India ram state zong deuh thoin anin rin to thule an buat saidan tur te po anon soya chuta chuanin tlaidar level boran nei tan tu man tam bera chan po zana
เขาปุ๋ยแต่คันไล่แต่คันหันติดที่มังเองหันติดที่มังอ่ะติดส่วนอินโดทอนแต่คันรอนทอกกังอ่ะมีปุ๋ยแต่คันจีไอโดนตินเองตินกันเองอินเดียสิไปมุ่นปุ๋ยแต่ละสกัดมุ่นปุ๋ยแต่คันปวนแต่นั้นขู่บูโดนนี่เมื่อมาทอนแต่นั้นรอนหมู่เทลนั่นตัวระขู่บูดันตัวแต่ขัดยังอิงกงเองกิมาเราอินรินล็อกดันตัวแต่เนี่ยตินให้ปากาเฮียนเฮตันเอ็นซินตัวปักขัดจูรีกรุมที่เราเทนิน emergency number อันติขัดเทเลโฟนเลยขัดยังเงี้ยอินเบียกปอนกงมันตัวไลน์แต่ขัดถกตักตัวเนี่ยเฮลัยเฮียนินทิลเงี้ยบอมเราพวกอินทีนั่นแต่เราเชิงเสียนั่นแต่เราเชิงตาเสละฉันชัวน่าถกตู้ปอลแต่ขัดเงี้ยเลี้ยมตัวแต่ดินบุญว่าเสียดูนั่นตัวระอันนี้เบียกปอซุงถึงเนี่ยตัวนั้นฮอตไลน์แต่ขัดมันตลักตัวเนี่ยติดแต่ขันหันเอ็นซินเวลตัวนั้นนี่ตินทิลตั้มตักติตัวเรามาจุดตัดส่วนนี้อันติตัวตั้งผู้ใหญ่ส่วนโถเทียนมังอ่ะเบยแต่เราตกใจละกันอินริงเทียมถือโดนตีเนี่ยตินให้ไม่ปากเห็นจันชินทาร์ดูตัวประกาศจูอินเดียอินโดโถนะชัดจีเขาขันินปากีสถานรัมริสูละเฮมิรัวเฮียนินอภัยเราจินอินเดียรัมชุงสิปากีสถานรัมริสูลนายขันินนุนจันซิร์เวียบุกโดนนี่เฮงที่ปากีสถานตันโซนินมิติมีมตักตัวนี้อินเดียสุรการอินบวชใส่หน้าเฮียนินเฮมกดิลในตัวนี้มิงตัน operation ABS อันเตียจินเฮมกดิลที่กันวิดีโออัปโหลดนุ่นแต่ละกันนั้นสวยต่างกันอินเดียรามินอินโดมาชันทุตตาเสตียสุรการไล่ปุยนะอดูดานะอินเดีย Defense Act มังอ่ะอบวชเสนีตีตะปอกขักกันหันสวยนั่นเลยเสร็จแล้วให้จุกันวิดีโออัปโหลดนุ่นแต่ละกันสวยตัวฟังอินกิมจังลุตุกินกันสวยระวังที่ชวนนับปริยัตินะชวนอินเดีย Prime Minister นเรนดราโมดีชวนตุนหายอินเดียอินปากีสถานลวงลุดลุยเทนขัดตาตุยตีตัวปลายหลอกแต่จูอินเดียรำชูงตันจังไกตะกับมันอันนี้ตัวดอนดีนะสยาอีกันนั้นใส่ฟูตัวทีน่าอินเดียและปากีสถานปวรวกสู้สังเซลวางินอินเดียสุรการจวนinปากีสถานเนี่ยนักกุมสังกัดจุกวสมรุกะอินดัสลุยมังอินเรมนะอันในอินดัสวอเตอร์ทรีตีอันที่ค่ะอันอินเรมนักอันที่ตัวปลายหลอกตาจูฟังชวนอินเดียรำจังปากีสถานลุยลวงลุดปัสรีอินดัสลุยเตเจลัมลุยเตเจนับลุยเตราวีลุยเตบีเอสลุยเตสุดเลสลุยเตสุดตัวน่ะเฮียนอินเดียสุรการจวนขวคิรินปากีสถานเนี่ยนะอินเรมนักที่ตบตะเวกะจูฟังชวนอินเดียเฮียนินอบีกินเจนับเลเจลัมลุยเพย์ชวนินไฮโดรอิเล็กทริกพาวเวอร์แพลนมังอินขัดยังตุยลวงโชคถึงอาเกตข้าขาร์ตัมมักะปากีสถานลุยลวงลุดขัดจุดเลี้ยมแต่มาเฮงวางเฮียนินปากีสถานจนดัสตักกินตัวโดนเนี่ยสวยเนี่ยให้ปอยกันวิดีโออัปโหลดมาสักละบาขันไว้นี่ไว้ทุ่มกันนั่นสวยตัววางินให้ปอกิมจังกันสวยละวังอเมริกาอินเดีย Prime Minister นเรนดราโมดีนเฮตีปากีสถานลุยลวงลุดเตะกันหันตีโตป้าอินเดียรำชุงกันหันคอลคอมเฮียนอินเดียรำจวนรำชุงตีมาส่วนนาตันตรังกายตะกินกันมังโชเซลตัวนี้ตีสวยให้ปอฮีอินดิเรกต์กับปากีสถานไอ้เงี้ยนี่อาวนะเล่ปากีสถานไงหมดตัวตรงกำรอนชักชวนเนี่ยไงไทยอันนี้เว็บกับปากีสถานชวนเฮลุยฮีกันสยังคันอันตุยลักนั่นนาร์เบอร์อินตัวเล่ไทยจอมนั่นเล่กงเงินคิดว่าตุยนบ่บ่อันลักนั่นเนี่ยอินเดียสุรการเฮติตักกะทุนวายขวกเขียตากะชวนปากีสถานเนี่ยตุยนโดนทินเล่อันเราจันเวทินขัดเลียมโดนนะชูฟังชวนนินอินเดียสุรการมาลักในปากีสถานตันชวนนินไงหมดทำเลียนดูตุกทิลอันนี้เราเที่ยวนี่ที่ชวนนับปกวนนะชวนนินปากีสถานเงินนาฟังอินUN Security Council ชุดคอมจู US สนาไม่นิงาโทษนี้คันในนิตาให้อินเดียสนาจวนไม่นุรุกโทเลนี่อันนี้ที่จวนให้ชุดคอมมาเฮียนเอพริลนี้สมนิปัญญาจำนวนคัสมีร์อินเดียปะฮัลกามาปอยคอยนัดเลี้ยงวางมีสมนิปัสริตันนุนนาอันจานจุงจ้างอาคานินปากีสถานนี่นะอินน้ำน้อยอินเดียอัปัววางคานปากีสถานลุงอ้อยเหล่าเฮียนเฮ UN Security Council ชุดคอมฮีอากูตาติจวน UN Security Council จูอันหันทุกคอมตั้งเอียอเมริกาจู close door meeting อันเตียตูมาปนลำมีแต่นะอันว่าปอทีเวลาเลยอันทุเรลปนว่าเสียดอันว่าไงทักทีเรานี่วางินแห่งUS Security Council member ติเล่ UN เงี้ยนี่มีปุ่ยหมดแต่เจ้าวินะอันไงทักทีเลนว่าติลเวทีนี่วางเฮียนอันทุเรลเลนทุ่งไอตัวตั้มตักฮีจันจินทาร์ลำบากหมู่ตัวรอมเราว่าอเมริกาจูอินเดียลำจังขัด UN Security Council member เช่นขัดเตนะอินเดียลำปังอันรอนเสียตีร์ตานะจวนเฮตาเฮียนปากีสถานจูโซนักเขียตัก
an zot ni te poin soi nia chu tan zo na pakhata chon laskare toiba te kha thil thlenga khan anin lo tak takem ti te Pakistan ina India in he thil thlenga a in nam noi nia apu na a in soi fiana te po member thren khat chuan an pom sak vak lo ni in soi ni boka he ba kha hian in tun haya India le Pakistan borok heti taka so san kara Pakistan lamina missile an han en chin vel te po UN Security Council member thren khat pe chuan than ti lo thu le buaina tipun lun thei tu le remna lem bon na omna ti ingeni khobo thei thilani wangin thil thalo takani ti te poin an soi chok nia soi nia amero chu he thut khoma tel Pakistan palai ve thunga ro chuan an ram lung oi lo na ta kha he UN Security Council le hin that takin kan ngai tua tin heta tel zong zong te hianin pahalgama thil thleng kha kan dem veka Pakistan po hian kanin soi fia na chu ni fir fiak polti kan tho pui lo kan thlop lo kanin rol lo ti that tak le nge ni kan du dan takin he UN Security Council meeting a hian kan vain soi fia the ni an ti via amera chu India media tela ero chu Pakistan palai thu soi hi an pom vak lo thu la Pakistan chu tuna hian in UN Security Council a hian non permanent member ni meka India chu ni velo wangin India chu UN Security Council a hian non permanent member ni ri lo wangin he thut khoma pen tel tura soman ni vela wachu wang chun India tel lem lowa khating thut khoma Pakistan palai na du to ka thila wa soite ka chu engeni India media te chon an ngai san vak lo thu te po khan soya tin India rama Congress MP Sasi Tharoor po hi UN ambassador rei tak lo ni to khan ya chanchinthar lakhom tu ten kom na chuanin Sasu Tharoor chun he theta hi chuanin China in Pakistan a tandon sa UN Security Council permanent member pakhat chu China nia China hian a veto power mangin Pakistan do dal zonga mo Pakistan soi che zonga thuti tluk na siamani dan chun China hen ron veto pop mai dona chu wang chun thut khom na om ze nei lo ni tin a lo sui veto boka ti chuan amai ro chu he UN Security Council closed door meeting a hian thutluk na mo an thu chuak kha official taka pon chu engma om lo wangin an ngai tu ve a ti chuan an la ron nei don am ti chu ngene thu an thu chuat an ron nei don am ti chu hunin la ron hrelanga tun din hmona he chuan engma official statement khami engeni an thu rela an ngai dan kha soyom lem lo an thu khoma an thut khom hun chung him nit som ko chung nei ani ti ro chu kan lo hredon ne ti chuan a somna chuan Iran Foreign Minister Abbas Araghchi chuan in May ni sari ni lai ni hian ni cham turin India ram ron tlo dona aron zin tura hianin tun hnaya India le Pakistan borok so sang zela palai na thok pa tura ron kal tum nia rin ania amaro chu India chuan tu ma he Pakistan le India in kara tuna borok so sang kar hian ram pathum na thil ani om ju third party rem na palai a oman rem ti lo ti chiang takan soi chu wang chuan Iran Foreign Minister Abbas an India ramaron tlo tur po hi an mani ram thupong tu tenan soi dan chuan in engeni economic conference ron chim turen local don din an soya amai ro chu a cham chung hian India Foreign External Affairs Minister S. Jaisankar le India President Draupadi Murmu te chu kom dona tin heta hian hin Iran Foreign Minister hian me ninga thotan ni khan Pakistan tlo in an ram hroi tulu te le an sipai ho tulu te po alo kom ve to a tun naya India le Pakistan ina borok so sang tak an nei me ka hianin Iran ram hianin palai na thok tur le ram pani te in karen hret thiam lo no ma hianin a thel tur zonga ma lak tumin thei topin an la ve meka Pakistan le Iran ram te phei chu in thian thalo tu kan nia chu tianga ni wang chuan India aron tlo ma Pakistan an tlo te hi India media te chuan in Iran Foreign Minister ina hami Pakistan an tlo te hi Pakistan ne na lam tang san ni wangin India sarkar ta ne chun pom tlak wa kan ni lo ti te pon an sei ve amaro chu thil poi mo ve tak chu he tiang ram pa ni borok so sang takara mi palai na thok tura haron in ngani volunteer angchi te khachu thil thatak te pon ya chan churam pani te hi khap dai tu nom lo chuanin in do te po kan ma chon mai ang ti hlom ve chu wang chuan Iran sarkar ina palai na tho huama India anon tlo turang te po hi borok te chu a thazong mo anem zong te po akal pa theinan man ni sela thil lomom tak turani ti te po kha kan han soitel ve shrim shrimani ti chuan kan chanchinthar thlir zauna hi
tun tu ma po hian thil soi zau tur le thil han chui zui ngai tam tak om ma sela kan subscriber then khat te mi tam tak te na a sei lu tu ko ngai thlam man lo hun ol de wa lo chu nin ti wagin a zir chian na wa bi chian na wa thlir zau na chip chi ro tu kha chu tun tu ma point kan han ti le ta lawa ti hian kan du tok le mai anga in po chu ni sela kan video ron upload to zong ta kha in lo ngai thla thina in lo ngai hluwa kan lom ema tun tu ma po subscriber ni thar tam tak kan nei chowa tin comment tu thar tam tak te phu kan neya comment ta in ron soi ve te hian nang ma ni te la ke ma ni kan in kom to na ya mun le mun om tlang thei lo mai la in ron comment ta wang te hian in min ti phur ve thina tin in thu ron tam tak te le in soi sel na te poi kan tan in zir na zel ni ti kha kan han soi non le ni sela i kan video te hi min lo ngai hlut saka atam thiang per min lo the dar sak le tur te le in ngai thak po hlok nine lo tel ngai kan du sakin kan be se cheu ni ti kha kan han soi le ni sela ti chuan kan du tok le photang